فداك يا رسولنا نحبك فداك يا نبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلين كينيا إرجمان قويتا عليه الصلاة والسلام حديث حسن جاء بني الإسلام على 5. إسلام ما وشان الرتي قدابتي سنكيسا زكاة على قباب دتي warri gartee abbootiin qabeenya akka Kanadaatti yookum sadii ol taate doolaara akka Ameerikaatti akkasuma warri biyyaatti sakatti baastan ni beeytan ammoo haala gabaabaa tokkoon isinitti himuu fedha. Dura osoo zakaa fakkeenyaaf baasuu keenya dura hoggaa baasne eenyuuf kenninaa asirratti nama 6 ka gartee zakaa kana haqan godhannee jira. Nama 6 firraa eegaa, nama 6 firraa eegaa zakaatiin kenninaa. Yoo fuutee nama 6 kanarraa tokko kennite zakaan kee bakka gartee silaa rabbiin jeen dhayne jechuudha. Yaa turaa 6 sana eenyume baruu qabna waan kana sheerillee godhaa namallee beeksisaa irra guddaan nama dhagayuu qabaa. Namni yoon baranne yoon dhageenya akkamii waa ja'a ilmii tana dabarsa. Nama 6 zakaatiin kenninaa. Zakaan 2 zakaatul badan jaanii ka amma soomana kana keessa kannan fixriisani kanarraa dubbachuuf hin deemu. Zakaatul maal ka rabbiin innama sadaqaatu lilfuqaraa والمساكين والعاملين عليها جرى 8 سنيف خنا خجيسن سنين دبچوف ديما جرى خنني في مي اما خني دبچوف ديما نمن كننيف نمن كننيف جرى نما خي خاتين كننيف نمجا فرايغا زكاه كننا دور كما دجركن اكن ايني توكو ابا زكاه كنن وان على جان ابا أخاخو أكرمو أولديم إلى آدمتي أبا خيتي فين كان جمالي زكاة توري أبو نياتشسن وإن على أبا اللي مانتاني أخاخ يوسف اللي مانتاني أفرف اللي مانتاني تاكا هذا زكاة كان نيف زكاة هريدا هن كان نيف هذا أكو سأكر وديم وإن علت هن كان نيف لا مجي المخي سر الدركامة نياجسو المخي نياجسو دركامة المخيتي المان كيتي دركامة يجو أبليتي مالي انتلتي نو أبليتي سينو انتلتي المان انت لغيتي اتيوم مصروف ان يسي مصروف وني خلال قرتا هذا منا قرتي ميقتي ابا هذا المخي انت لتي ورخي كافرة جان كانت كان نجو خبران لين نجر امو خانا قرتي نمني اتخلت ايرو هندا اتخلت ايشو دوغنغورة تسينا ابا داف قرتي زكاة خنا المساجي بزكاة خنا جارتي بزكاة خنا مالي نمنين كان نيف خبران لين نجيران نما جان كان في الرائقة ابا اخاخو وعين على قول اللي هاجيمو اخاخو يولي من ان كان زكاة سانتي مالي مصروفات دركي هذا وإن علت هن كان نيف ونكون طوري هذا نياتشسن لما المانكي تركم الرم مصروفون زكاة فورة المانكي هذا منا أمو إسين زكاة سر بافتشون جيس بكارة مو مرجع جايبا يجميف وتي طوري ثاني يعني أمو شمرن طوري خن نياتين جتشو زكاة إسان زكاة رب بافتشون ينجين نتيمو إسان زكاة بافتشون ينجين ربي ندور كيتشو شريعة ندور كيتش عبد الله بن مسعود نمارك قال ليجي زينبا جاني ورثها نما قرتي هاي إنكم نما إنكم أقب
zakaan baafachuu fedha jennaan abdallaanumaan gahii jeen harkaan ati sittin taatu gartee ni gaafadhattee deemtee jennaan dhayxee ergamaa goytaa alayhi salaam gaafatte jechuudha jaarsa kiyya abdallaa ibn mas'uud ka sahaabaa kuni gartee zakaana gaafate bakka biraa baaftuu irratti ana irratti haqa jee akkam jennaan isa irratti haqa jeen isaa fi ilmaan isaa irratti haqa jeen laalladhu dhalaan haati manaa isa irra ni baafatti inni ani immoo jaartichi irra baasuu hin danda'u xurii nyaachisuun isin ammoo xurii na nyaachisti jechuudha ummata jaan kana eega beene booda gabaabdutti gartee irraa bahuudhaaf zakaa namni fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti 100 qabu akkam jee baasa jennaan laaftumatti 140 firi laaftu maasha Allah 140 firraan harka 39 ifii fudhattee harka takkicha achi haftee baastaa jechuudha 50 qabda 40 firi kum takkaa fi 250 gata akkanuma deem kum 30 qabda 40 firi kum 30 qaba laaftu wahuma qabdu 40 firi karaa gabaabaa gartee Useymiin nu barsiiserraa kum 30 qaba 40 finira 750 kum 10 qaba mee gadaa deemnu kum 10 qaba fadhu doolaara ta'a fadhu qarshii ta'a jechuun akka fakkiitti 40 fi naahiri 250 waan qabdu 250 firu jechuudha zakaan sharxiin isaa amannirra naanna'u horiin san kee ta'u namni si bira kaa'uu dhabu ati gartee bilisa ta'u gabra gartee bira kaa'anii hin ta'u jechuudha akkasii waan haaree tokko gaawwanni gartee baranne jennee yaannu maali zakaa nam jaha dhoorkachuu nama jaan reefu sana dubbannee fi akkatti baasnu ammallee gaa warri gartee re'ee bobbaafatu ni beeka yoo amata guutuu mana keessatti gartee haa okayete zakaa hin baasu namni beeyladaa qabu hamanatti okayu hin baasu yoommoo alatti gartee bobbaatee baatii jaalafaa ta'e nyaatee gummaarree ol deebite ni baasarraa baatii jaa akkasuma warri gartee qonnaa agriikaalchar warri qonnaa jis akkatti baasu ni beeka warri maashinaan baasu rubuu baasa warri immoo gartee roobaan harkatu cinaa baasa kun cufti ilmii inshaallah fuuldura ni baranna warri gartee beeyladaan saala bobbaatee gaara keessa ooltu zakaa irraa baasa warri immoo okaya manatti itti godhu bitee isaan kana irra nafaqe zakaa irraa hin baasu hanga badallee haa qabaatu irra lafoo jira warri immoo gartee ammallee deebi agriikaalcha warri qonnaa tiraaktaraa fi maaliin qotan rubuu baasan warri immoo bishaan rabbiitiin fayyadamanoo cinaa baasan kanaas inshaallah fuuldura akka gaariin laallagaa hangana guddifadhaa isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh